Noi atene aus tu do rako ngats tu ne na musaba la fo im se awde is noi mori oritak ne aus mori le pau ma wax ngato itu na ma hoti isla pola isla a fo is wrong hang late wrong hang on os ngata chisu Karisto oritak ne ti is wrong hang ti is pa fo in no nos isla fo ireko out is te ma oin de sok elang ne rente is mo rong ma oin is a foi kagat is rong o la pumose ne la pola is ausi os mori nat ma ke rong hang on leta ne le ono itu chisu Karisto te is nat oi tul hanis mo lu mek omus mori mo bus wong tutu omus kono honga omus no ho omus pa ese meteni te da koa chisu Karisto ia te oitut ni esi isa ia te salta ka ia te tafta ka ia te aierta makat eslera la pola sursi puriang ne longi ngat marki e chisu Karisto ia dale on oitu te is ngat oitul hanisma os ngarue langi au is la utokos ngarue ma seas os wong tutu la isla pola inaia ma utla elma kikia se chisu Karisto kad ia ta os airo de kinget e os maori teni rente ia leu ma ia la te ofi ka te on oitu ne leu me chisu Karisto ia te fumou se af se es ngata ang ni tore fak mani pukhada ia ma ve se isa mati o vei Roma hekta ma ut flama liamta de longi ma rente la uf ka to feinga kalpora la uf o to feinga la fuma kikia se au se es ngata ang ni tore te is tape ma se ia het ne feinget ne mose se ia se oitu ka ko ngats ko mula ia tapense ilela Israeli ni seita oitu ia se mose se la ia se lela Israeli ana ngou mo to feinga meur makikia o to feinga sok fakma no oto amnoki ma te is ko se sing rongheng on chisu Karisto ia to rongheng pumuet no nots la isla na os hava la afoi mo purake os mauri mo furia os mauri si teni rente ni is angang ma na os hava os moni ma teni te tu da ko kakat estere la por la reta te leleiti os mauri kalpola chenia os mauri si tema oine is verversi ni is wafsi ngat bakiki chisu Karisto e on rong hengta Paula yang tape menunggu kat masrang ra e rong heng te is yota ne on oitu haleluya na moure is e chisu Karisto si iris ni pilifi kamata of malila chiu selera centa ili te is fenget ni Paula ia selela Roma ni teni te ata kwa de aus sangang si ma aus ia ne ma aus povaya kan estere Paula sirse e rongheng on chisu Karisto koi te is mauri te rongheng on chisu Karisto teni te ata kwa is vara e lolang ni renti is te e rongheng te is tang rongheng te is ia te pumur ka te is au si os mauri lele long la hat of os resunda ni te tiko i mati o vei sang hun maonda utsama folta si utruang hunda mati o vei sa maon utsama folta si utruang hunda te ispuhata yang tape manono ma chisu marium se te ni no e sisuria Filipae makota yo sayo se onele rakte ma yang se famuri yang se famuri ia ni sei tale on famuri katista is ia engua te is feangan chisu ia se onele rakte ma utsama hekta yang tape ma tai risteng ma yang lela ia ai chone lela ia ai Jeremiah lela yang ai parofite tene asne parofia tutu da ko iris ia chisu irisarek chisu la fakma se parofia in ma utsama lam da tis
Matay chisu teng ma yang si risang. Matay yang si risa tapi na us. Tista wahaya. Ka us ia ni ngosi. Utsamonde yang tapi ma Simon Peter teng ma yang. Karisto leon oitu meurta. Utsamahifta. Matay chisu teng ma yang siya ololum ko Simon Parchona. Ka yang kitiko matoto tad kilokia te ni te si aya. Otou fat ni no elong. Utsamole yang tapit ma. Mango yang tapit ma si ayang ni pita. Me hofte is ngo telefu akia oto ekarasaiya. On fuang ngo telefu akia oto rotu. Fayang heti ekarasaiya famil ma oikan inyara on fuang heta. Mata ono ngo nasi rotu. Pero ereko is inya nono kay ia rotu meris ina on fuang ta ekarasaiya famil ma oikan inyara. Mapukata ya tapi mama nusuor ni oroi kal fak ravandra ya. Nusuor ni oroi kal fak ravandra ya. Ereko fu akyong ni rot on Karisto, rot on Otou. Pukata ya tisu ya mango yang tapi masih pita. On fuang la inyalile ni pita. Ma hofte is te tisu Fursi hofta ma hofte is ngo tela fu akia otu rotu. On fuang rotu kat fu ekra pita. Rotu fu kia Karistota. Fayang kirikta ya pita on fuang Petros hof me miada hof lirii. Ka Karistota yota hof tita Petro Petra yota hof tita. Je te hafut nikal pola hul. Je hafu mood. Je haf tiut. Je tisia te tutu atakwane is pola rei elorani rente. Je haf lam. Je lam sia nit lam frit lam tutu atakoa uta tutu atakwane rente. Te is Karisto je te haf lam ta. Ma utsama so de ya ngotela nasi kining purianga nelongi. Ma tet mene la oroya. Tet mene la orwa. Renti tela orwa longi ka tet mene la suya renti tela sui tapit ma longi. Ma dei jisu ya tapit man fak murina utro hunde ya makota ya meta lila raktela iris se fuarsi da le ni seita ya. Ni yo Karisto. Ereko tese ereko onava ka tsim hele umra. Nonoka onava hele umia. Avat ni ala ma famu ma fu ekse mauri taaf taang ni iris la ma la marang okia ma rak okia ma witness okia sei de Jesu Karisto ka sei de Jesu Karisto. Hallelujah. Tis ngats Otou hanis malumek on feang on Otou si isa ma fufu okiong ni on rotu. Ereko lalong ni avati is ni mauri lalong ni avati is fingalele ma islaritus ro itu ngats Otou hanis maluma ka ngaruet ni saivaya manavaya la misla sok sen lang ni tiranti i ngats Otou hanis masaya tini huang tutu kutinga hati la pole iris la hoya i oris mauri eya kutinga hati iris la hawa tila afak ata ma pilifi te eya tini au tutu ada ko kutinga hati ka ko tinga hati ta fu okia o rotu ta fu okia tini iris ni pilif si eya la iris la meur makikia tini au tutu da ko fak mane vaya o fein o tinga hati te la fu okia o rotu ku tinga hati ma oroita kal pola fak ravan ma tini iris ni fu okia ku tinga hati iris kal pola la rava ngarue on satanda ngarue on firta ngarue on da favorit neta atat ni te tis hoya ka iris la meur makikia iris ta la kel okia na iris fu oki ku tingati te istingati Jehova hanis malu mek teni omis tutu da ko teni iris ne na oris tabala afoim lang ne ahu de is la reno hongan tingati o feinga ma yirto tingati la polo oris mor tutu la mo makikia si o he ma o amnok ma o pa esi ku tingati
la isla Fusio, ta Rotu ko tengate, Rota iri ko tengate, ne fuakim e Jesu Karisto. Te isom farakif teni te atakwai as man ole te Jesu Karisto kada misa morang isiet. Amen. 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 Noa ngata takoa e maurit nonots la isla ut makikia, la el makikia. Si ted no oidu pa es la isla hele swin e la lang de tirondi I erik on le te Jesu Karisto. Ja maar wij zijn ko se sing kan is hafut la faxi hafte is. Fak men e Otou rusende is e Karisto Otou haflam lamat. E Karisto Otou haflam lamat. Ke boy ka ek pupore e Karisto mo hafta haf ele. Ke boy ka ei de Jesu Karisto ma e po ya haflam lamat ni hafte is lam sia. E teni te tu da ko e loani ren te lam ni te ren te atako ya ta half lam lamat. Hallelujah. Hallelujah. Mate is amnet ni rusen di is la hom se ea ni is au ni half lam te is. La is la furia os mori, ma furia os ahei, ma furia os amnoki, ma furia os lao. Se half lam te is. Kataya is e mori e half el te is. Half miahe de is, half riri. Ne kat pora la reta tese os mauri. Half lam da yota hafu, Jesu Karisto, yota hafu, ne pola a mauri is. Mafuakia is, la la rirota irid, e mo an oitu. E la lang ni tironti I, te kilahanisit, sok si rotu lang tironti I, meni ek, rot ma oi tironti I, meni ek, e rekotese. Ereko ris fuakia Rotu se half meaheta pita ris rovia half tita Jesu Karisto half foot ne Jesu iama ve matio ve Roma hekta ut from malimta. Hallelujah. Ne longi marende la earth koto feinga kat pora la earth oto feinga la fu mo makikia siau se is mar ang ne tore. Te is feang an oitu fakma si haflam te is kalpola rete te is kalpora la is ne la pola hapa aki haf te is tematet ni is pola re ko so sing ko nanga oi te na Otou der ko ni na amusava la fa mlang te is tematet ni is pola re pil ifias si Jesu Karisto ya ta hafud ma ereko on mal ne haf te is on kiresi ni nasi isa ya malwa is e tema oi e la lang ni renti is makat pola soks os mauri mataang amnek ni resenti is la hoam e se ta tikei ni e la po la sursi pure ang ne longi la po ya kires on oitu e Jesu Karisto. Hallelujah. Te is au lo la fuaka fong rihet la pola isla inia ya kalareta pen ko se sing kalareta pen ko koinang la pola ngul la te e Karistota. Te is te mumo ni fuang rite is la ela e Karistota. Manonoka e te e Karistota. Matei kamatang ni pulpul mo fuang ri ni Rotu ta la kamatef e o mauri. Mate la kamata la utmakia la lam. Utmakia serere. Yokal pola tuk selop la ut serere. Nonoka is pula air te se os mauri mo fuakia fuang ri ni air ni leu me Jesu Karisto se os amur se os mauri matei os Rotu de la kamat la fu ma la utmakia la lam utmakia la lamakia serere e recoteste e reco io Karisto da half lamat ni pulputwa ismo pulpulwa isla utmakia la elseia la pola isla fak masi on amnoki masalat ni rebea se isa la isla hele sen taya isko koinan te is ava hele umel kususing afoim se feang airet ne leu e Jesu Karisto si os mauri tsenya tini is pulpuli os mauri ma fufu ake os mauri neka is aura makan porala kwa tuan is e angrak saa ma offert si tini rendi te is ava da hele umel kususing kamata mi mai o hilte testa hile o mauri ya te is out
e reko teste, hilte ni os mauri, iota malhet ni is mamauri long ni tiron ti I. Os mauri is kat uafra se tini sok si os mauri ma, utut ni is lao ma tema oi ni, hoi sokonga ma, hoi mena akia is os mauri is kat uafra. E reko teste, e reko os hilte ni isre kamatanga ni os mauri. O hilte e tirone ti I, e tala poia e ka, me awa tu ututa mea. Ta onan hilte ko se sing, ia te es au po, e reko aitu nava ia se isa, ni hilte se isa. Teet mene is hilia, ta teet ne is la poe. Ma dis ko se sing pa es, la inia de hilia Jesu Karisto. Fak mani pukata ia ma verse isa, ruani pukon Paulus se la koronita vei liama ut hifta yang tapema. Isla la e pilifi, yake e kelkelenga. Isla la e pilifi ka yanke kelkelenga. Taya is e la de kelkelenga. Taya is kelkelenga la kamat la tingo no si osmuri. Kelkelenga la kamat la yola nohane osmuri mo takia is osmori se salsi nonotu ma salsi airi ka isla ioke kea si pilifi te Jesu Karisto ko ena pilifi ya da te es out ka te pumu te isa misla hilia pilifi ka isi hilia kelkeleang ni rendi ayer ko se sing kelkeleang ni rendi ma kelkeleang ni tema oi di sok e lolang ni rendi tema moru te kela hanisi ma istaya is oia vei ma is ka teston fuang ni te isoko ngangatsa na ava si isa mo aritek ni ava hele ume si aimango la isla hilia ni testa isla tikoya ni testa isla hawa si osmauri la pola oitu na mais ma se hoek la pola reta teta pe si isa se hoek la utaka is e hanis fomamo de hanis on oitu pukata ya ma versi isa e pokon Paulus i Roma bei volta kamata me uta fulong hunta se utvaknurta. Fefenga akama kikia hanis on oitu kat es tera la pola veia is hanis fomamo di hanis on oitu kat es neira kat es ater kat es matantuta kat es favorita kat es neira kat es porto la pola veia e hanis on oitu matesta isko se sing la isla hila tet ne öf michi ka roa te ne oitu kal pola roa is ma te is hallelujah feang an oitu is lo ni lang ni tiron ti la isla ut makikia la el se ia ma yota la el se isa isla ut la so ia ma oitu ta la so e isa ka amnak ni rusen ti isla utokia is la el se oitu la pole ia la amore is ma pole ia la naya is la meur e on leta Jesu Karisto hotoka is e pureang ne maksulu suraka is e pureang ne tafta de te e Jesu Karisto te is ko se sing hilte yo te is outbou si osmoura hallelujah ma isla taya is e no saunoa taya is e no parpara ka is koplo fusse e lang ni tironti I marea hei kunus e osmori test ta isla re e reko teste e reko satanda e reko amnek on satanda amnek ni firda suren se lolang ni rotu e lolang tiranti I ma meni okia ayirit ne ngangatsa fuek on kamatanga Jesu Karisto yota ayer ne rotu makat estera o roita kalpola meni okia katai e teke os hilte teke os iris ni pure si rotu, teke iris ni momo oki rotu. Nuno ka isla huaka e salat, ne kat nonotso makata ire. Mata oroita la pola meni ek. Bia la teke la hanisit, e rekotesi oitu kat amnekra la rotu la meni ek. Amnek la rotu la fup makikia, la ut makikia si rere. La avat ni la hoi akim, ye la pola reim, kilkeleang, ne rotut ne rovea si rente is se iris ni pilif la iris la fuokia pukata e ta pe ma se isa la is la utma ki se ele e
pukon Paulus sila koronita. Mumoni pukon Paulus sila koronita vesa hun maliam te utroma ruta yang tapena. How sio for famorit fu exe fak ata, for fak ata. Que poi ka for fak famorit te tapema for fak ata. On fong e hilve Jesu Karisto. E hilve ja. Leela muaka o mauri ma la e salat ni o verversin. E recuieta salda tafta ka irta. Matei ko sa sing e recotese amnak lilehit la ela pola in a hei ma ese mau. Ni tet ni hao e rente is. Timumuta pukata ese isa e ut hekon ma hekta. Pukon Paula, mumani pukon Paul sila koronita ve samaliamta ut hekon ma hekta. Ni house yo fak famorit fu exe e fak ata on fuang is house is maurim se lorang ni rente is o exe oitu ne na maurim is poma heleum se lorang ni rente is ka yang ke te fak mur pauta da yang ke te mana ne famil ma oi e lorang ti roi aiki te mana ngo maurim se lorang ni rente ngola purpur singo ngola rete ngo pare ngola la salat ngo a hesin ngo amnex ayer o hilte ei talapoia os feang fakrutum da ia tit ne awa da tit ne po ma iskople si ha o tesi poi ta tit ni awa da tit ni po ma ti awa Karisto da ma istola poia fuangri aierta istola poia meurta istola poia tafta istola poia hoisoanga istola poia mause es ngata ang ni tole tima oi ololu ma oi tela saya se os mori lang tiron ti te is house you fak foro house meur fak foro ma is morum se lang ni tiron di se mama okia ka how te hu oki ta le utum da not la ela beliefs in how te fak ata Jesu Karisto la maurien e os mauri ta ang puhada yang ta pe ma i choni vei folder would folder ma ut liamta puhada yang ta pe ma ne ades later po la susi puri ang ne longi ke por ka yo ka pilifi ma pilifi is pola reisi puri ang ne longi pilifi is pola inyaya amnokit ni Karistota nasi os mauri ut hifta ya to kad islet kad pola su kad islet la po teni le famer tutu da ko kopla asu fo om asu hoyakim asu ni pukada ya si isma vea ke poi ka for fak famori ta for mumuta ma isi mama wakia ni fu ek ni for fak ata ta for ta meulu don rui la fu okia is la pola isla te ang siama Karistota la isla peyang ang siama yo e wut faklongi e wut lam lama mai teni wut faklongi ta ang peyang hit ne ismeur fo o ta leum se osmori ma ismeur e Jesu Karisto is peyma yo e teni wut tutu da ko puhata ya e Karistota yo ta oitut ne si yang ki yo ni te renti mati is ko sa sing amnokila de resenti is la refuang ris o mauri e reko teste e reko is la pola ultimo ma fuakia ri ne nonot se is la fuakia la is la ultima kikia si mo osa a heima amnekon oitu la sokon se os mauri e reko oitu pa is la is la fuakia is e Karistota la isla po isla fu e da ut lam lamat e teni utu tu da koa te ispuhata e ta pema e ut sama hifta matei Jesu teng ma yang seia e alalum ko Simon Pachona Leon Famori ka ia ki tiko matoto ka kiloke si eia Otou e fat ni noh elong te isko sing te ni tutu e teni tu ata koa e meur on famori ma meur fak oitu meur fak foro iris angi kia si teni foro teni renti ma ta ona Jesu ia mo yang ei pita meur fak famori pita
yo hof me miai yo meur fak famuri hof el te ni hof tutu da ko kai ren kai hof te is ti su Karisto yo ta hof lam da on fong ya ka ni ngula fu akia Otou ri rotu se ngoa ti su Karisto ta yo ta hof lamat te ni hof tutu ada ko se sin ta ya is e fufu ek no osmori si hof elda la salni on famuri ya on famuri la on famuri pa es on famuri ka isla fuakia osmori la ri rota ir on oitu e Jesu Karisto. Hallelujah. Pugata ia ta me e salam ve ona mata utata si utrueta mo utfola te iswal hata se oso da ko a foi si Otou a foi si ngoa ko oitu ma matei ma utum si Otou ro oitu ma tokyo ngou ele Otou la o e renti ngou te la ofwafia si eia e av ne Otou hunga turoroe e la moa ke ngou si hafut ne lanam si ngua po e nono ma kota ngou Otou amnoki Otou tau ne ngou malue e Otou firi e la tokyo ngou si da hafut ne lam e ngou te isfea on tivita iang te pema ko tinga ngati. Hallelujah. Tokyo ngou si hof lamat ne lam sia e ngua te is ko sa sing on amnek mo ha te ngou fengek mo hia e reko e matio ve sa hun monda ut samba folu ut rong hunda e reko tesi te ne tutu e te ni tu da koa Jesu Karisto yota hof lam da hof elit ma hof lam da ma ruane amnokit de tivita ia e larang de on feng da on pukta yang tapema la toke yo si hofut ne lam sia e yo teis kosesin te ni te atakwa ni is wafse me is nog lang ni rente is kalpora la sirse e hof lam te is tivita ia en ngotas in on fuang tivita ia ngotas so on la Israeli ngo pay e pay ang fakso ngo te atakwa te ngo tini la koa ni varai ni rente is varai ngo pova hia ka tivita ia tapema ka ni te atakwa ni rente is ka porala na furmario so Otou mauri na Otou hung teter ta on tivita ia fingalele bala tokyo ngo si hofut ne lam sia ngo on fuang oitu inia tivita ina ni Jesu Karisto ia ta hof lamat ia ta hofut ni nonots la isla fakti o kyang ia ta hofut ni nonots la isla TTX is ta hofut ni nonots la isla yo makikasi ia ta hofut ni nonots la isla ni nasi isa mauri hofut ni raiva ia tini tu da ko ma tini sal tu da ko ma tini la tu da ko ni renti is hofut ni inasa ma firi ut makikala else is la mani okya is kat is leder la pola inia hof el de pita kat pola inia yo hof sinofumo yo hof we ruit yo hof ni rep sema e te ututu atako on fainga kat pola hier on fainga kat pola no notes is kat pola tonex konan hofta is kolba tonex hof lam te is Jesu Karisto hof mo hof lam yo ta hof du te ni hof ta onan paula ia ta peme pukut se lera efeso ni hafte is Karisto da yota e utlam e teni utlam tutu da ko makat estera e fendi rente la pola reta tesi yota po ia ne yota po ia pure yota po e teni te tu da ko meuren teni tu da ko ne te on ia yota pure matei pole ang tape di Jesu ia tape me ne ni te ata ko te on fen la ta puria rotu ta rotu mosi mate is ni pilifi is mo makikia
si Jesu Karisto. Ma hutut mani yo e onrerenge, ista e onrerenge. Yo ta lam se tinu lam ista pe ma Jesu Karisto. Tini te rakuan e rendi te on fella, ista pe ma e Jesu Karisto. E avat mani is fek os mauri, e Jesu Karisto, ista e on fella. E is katupora, Karisto da katupora la reta tesi isa. E reko tesi iste is factuva, is la tues e airda. Is la e sal ni is palaue. Katene iris ni pilifi, manofu mo si ia, angang si ia, marea tit ni opa esi, is mayo e tene au tutu rako. Te is kosasinga, apoia lang ni person te is, e lorane au te is, so yu tungale yasi tene au tutu rako, ka ei fu, e hof tesi kosasing, hof el elda, ni hof lam lamda. Te puka ei te fufu, e hof el elda pita, ut ne famori te onde renge, salon famori, ma te is kosasing, te is avat ne ala pola chenia, mo furia teni te ata kwae, le na fufu e hof lam lam te is, Jesu Karisto, hofut ne purerse, tene hof tutu ata koa, hofut ne inease ma, o la lao ma tene la sokso o mauri, hofu ne esne ne la rava ek, tene te ata koa, ne la po la rita tesi ea. Ya esne ne la rava ek tene te ata koa, te is Jesu yang ei pita, ke ei hof te is mula fu ek Otou Rotu, ma oruita kal pola fak ravandra ya, te is kosasing, ei mango is the hofut, ne kipuika is wafsi Karistota, ma is naos mauri si ya, ma fo ya, ma angang si ya, ma titiek si ya, ma hallelujah. Ma te is la fak ma si resendi is ne, ea si aus ada koa, ia ta hof lam lama, Jesu Karisto ia ta hof lam lama, isla lam e teni titu la koa, ni renti is, te la uf, ma te la mau, ka is kalpora la mau, Jesu Karisto ma is kalpora la mau. Te is te ngati Jehova, o exo hanis fo mau, e la rang ne ahu te is, ku te ngati, se teni ristu ra kone na ori sava la fo se rang ne ahu te is, ngogat inara, ni testa sokso oris mauri, ni testa, rutiu te sokso oris mauri, ma testa oris amnoki, ma testa hoiak ne helewen se oris mauri ngogat pola inaka ei tinga ngate ei inea ma hufta. Ei ta hof lam lamat e tene hof tutu da ko inea ma hufta ko te ngate ma hanis ko te ngate ma au nene, ma au keresi, ma au amnoki ko te ngate la sokan tene ris huang tutu furi mi ris ko te ngate le ris la po ya mauri ma iris la ma ei e tene au tutu Jesu Karisto ko te ngate te is te ngate hanis ko te ngate olo lumo ma tene ris tu da koa ora te kinga ma tene ris tutu da ko te ngate olo lumo ko te ngate farok if tene te ko te ngate e as ne o le ta Jesu Karisto ka do misa morang ise amen amen noia tene o stu da ko ne na abu sava la foim lang ne au ti is am nek ni resun dong ia ma vea Jesu yang en ngola fu ko tu rotu ma oroi ta kalpora la meni okia la fakravandra te is resonit ma resun ma oi te leu finga lele ma na abu sava la foim po ereko te is la pola soka ala lumu cho mauri ma pola soka se e te ne awa e lo ne o mauri is kalpola raya e rende is la pola raya e Jesu Karisto fayaxia